kular hakan ikasni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda be ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kray api na kabenda ka neat. Karong Wave Music Society kelapan kreat syat-syat ban pelong ya kan nongston open air arja penriu hasor nongston haka arpau terik ujeliu arja penriu hamadan new nongston kum shibenta ban rakhi ka World Music Day takaba ailat iginong tam kibadan sam jong kathan kinhun kibani shibenta gilong kathan the cave parya thatwangses sdan anvil but endemic parallel pat sakiwipan kiba kentup ya kakanhun mayan na mayrang baka disrupt dynamic na shilong. Kublai pi baro. Ini nak Rock Wave Music Society kabanan nongston. Ni buat ban rakye ka World Music Day. Ya kabangin sa pelong ya first ever nongston open air kabanlong hakar poterik jung jun mentau senam arjara penreo ha madan ni nongston. Kimdan kiban one time ketua sini kiban nongston. Badro kimdan kaban nasional bad namarang kiban wan esok tilang ban pensit pencengan yang ni ha ketua sini. Ni pelong kiri ban kum shibenta panai lagi kisamla hakan ni katanya nongston yang berkuai namarba hanong ston hi kaduna hadu kata-kata ya kini kijat platform dimenta hi ni ailat ni kisamla kamtam kisamla kiba i kamput kamtam bakinuan hakan ni platform kajing yolum kajongi ya kini ki member ki badon hakan ni society kum ki balai khasau kapandal ki video kapri bat kiwi ki artist lama jongki ngidala ban form kan ni society bat kumjur ngidala ban pelong kan ni event lembah kajing ya nok senyang kajing iwe pa iwe perlong kan program berkali ka program ni sa perlong haka arpho tarik mentau banai jun kumbangi rakhe ya ka World Music Day bat ni sa sedang kan ka program ka por live baje janmit tingin khot ni wer phi baro khamtam me ki musician ki badon akaleng ki jaka joka ni ka thai kajing dese ki bala ban wan ban witness kan ka program kajing berkumjuru phi ki parlok ki parjor ki parsenang ki parthau ki badena kan ka thai kajing phinya wan mana kajing Kristen ni ka program kajing knam kan ka program kajing kanla banlong ka program ka basiso bangina la shu ban panlong hakwe parkisnam lamba kajing Kristen ka jongpi kobai sibon tang jonga kadai krawur pang lindo marsilong tang jonga kadai yai trang par lo lengkoi bat idei ru ban paria ka paria kelas nilafom ya paria nadu usnam arjar kanyau bat lofom ya ka da udas betul sun haus nem arajar khat khandai mo lalaban penmi ya ka we single jingrai capture division ba ngin sa perform ha ka arpho tarik ha ka nongston open air ke ban solong hang di ha madan ni nongston keteng jong ade mebendan wanyang bat ngade drummer jong ka sedap dan kerteng jong ade urukishan marthong bat ngade vokalis bat gitaris haka sedap ban ya ban ngila form nadu usnam arjar arfsan hagi benai ba chipau ngila penmi ka we ka jingroi ke kerteng film salia haka YouTube channel jengi ka sedap ngari arjun ledor ngat bat ngade Richard Hujan ngidei na kaban anvil kabanan ni nongston nantangin sa tem live hakar poterik mentau banai jun usnam arjara penreo ha madan ni nongston ka kulai pi baro ka kerteng jonga kadai unang kentiu jendiang ka kublai pi baro hotel jonga balaje pneu ngidei na kaban endemic parallel ngila form ya kaban harus nama za pusau ni perform kan ka nongston penir huni jung ni bunai haka apo tarik Kakerteng jonga kadai shilbil marwen bat ngade bassist bat vokalis hakaban thatwangsis Kakerteng jonga kadai violin marwen bat ngade nongtem gitar hakane kaban Kakerteng jonga kadai pilin Mary marwen hakane kaban thatwangsis ngade ibatem drum bat hakajuk kaporu ngade kakumi jong piniki kun arngut ka kerteng jonga kadai tesporlen lengkoi bat ngadai ukpa jong kine ki kun inong tem hakane kaban thatwangsis
Bat ngadai ru hagajuk kapor manager jong kane kaban. Te nilaseng kane kaban ha usnam arhajar arpuar. Bat ila don ru katu kane kijing ruai kiba ngila snahi. Don ru kijing ruai kiba ngila ada penmi hapo ka channel jongi. Nang ta kidon ru kiba ngin sadang penmi nang ne syakmat. Ngin sa tembat ngin sa perform live aka arpo terik jong ubnai jun hang ne hapo madan ni nong stone bat ka event kadai ka open air nong stone open air ka badai ru kasngi aka babro ka pertai situlup karake lane kale burom ya ka world music day lane ban pendon burom ya kaput ka tem bat karwai ka siau habaro situlup jong ka pertai. We are excited to let you know that we are going to perform live on the 20th of June 2026 at Nong Soin Open Air, which will be held at Madan New Nong Soin as we celebrate the World Music Day. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.